Juan mo banta Karina. Shalom. Bapa inang sini ke kelengan nami, marangi di kepe merbekas. Mersampang dekat merlolo tengo diri, buiding kita pejumpa ibas acara pepalum ate. Di kanal YouTube YKB Bahasa Pakpak. Nderang mak dengku pesakat kami sukutan keluahan mersodip mo kita, asa dak tong idengani tendi perbadiai kita. Ale bapa nami si permasih ate, pasu-pasu mo kami, deket tegu-tegu mo kami, iwagasan tendim simbadia idi, ibas suku tenenda. Amen. Renungan ta si Darien, ibuku renungan wasiat nai si merjudul, Kade silot bamo, bage sinidok lapihan simbadia, imo si tersurat i Matius bindu 15, ayat 32 soh ayat 30 sibah. Janahnat sebagai pusat permenungan ta, imo si tersurat i ayat 34 kan si mendok. Tiga ngoro tindene, nina Yesus tabakalai. Pitungo nina kalai di, janah ikan citu. Ale karina dengan, lot mosada tim survei si niutus kuria, harina kalai terbeluh mernidah anak-anak silot isada kuta suak-suak i mamuju Sulawesi Barat. Bai anak-anak i boi menjaka deket menurat gabe sada kemewahan. Meridi memakai sabun deket memakai sampo, imo sini percinta. Nai kalai oda pelin meluh ate. Rencana ket program menter isusun, dimulai ulan sederhana. Anak-anak dekat kalak dewasa iajar, asa geluh iwagasan kebersihan. Nggo kesa dung meridi ilai, ipengidoken kalai, asa merembah batu sinasa tu gegohna. Bertambah-tambah citu batui terpepulung. Hasilna batu-batu ndai merubah gabe sada bangunan bekas kala merpulung deket merlajar. Kede janah sederhana tapi dom gunana. Ale karina dengan Yesus naing membagikan masih Athena mendahi sisin. Ia mendok, enggo teluari kalai oda mangan. Aku oda uwe menuruh kalai mula ibagasen lehe. Tapi sisinna mengaloi merdengan kurang percaya. Perasaan kalai oda mungkin lot si panganan i bekas si melongo idi. Yesus oda mengido sada si madalot tabakalai. Ia malah mengkuso, kade silot bamu. Ia lusi kalai, itu roti deket piga-piga ikan kede. Ajaib, karinai cukup memeremangan jelman terem silot isi. Ale karina dengan, Tuhan mengantusi keterbatasan ta. Ia naing mendekatkan kita, ibas beluh Athena. Yesus oda mengido kade si madalot banta, tapi mengajarkan kita lako memereken kade silot banta, asa merembahkan kini mende, meradapkan dengan jelma si membutuhkan. Bersodip mau kita. Liasate Tuhan, kelengmu si memereken kesempatan silot bai nami, lako kami pelekan. Tolong mo kami asa dapat si bagi dii. Pasu-pasu ate ket perukur nami, mengulakan si mendei baboh tanoen. Amin. Bagi mo renungan ta si Darien, ulang lupa ki subscribe, like, janaki bagikan beaka dengan ta si deban kena. Merkite keni Bapa Inang enggo terlibat ibas pelayanan pekabaran Injil reba YKB. Tuhan Yesus si permende bahasa imo si memasu-masuk kita karinana. Juan jiwa mo banta. Shalom.